into engijabulisayo kakhulu ngijabula kakhulu mengibona besibuyisela kumaskandi lo mdala ukuthi iginci sishaya ibukhoma singaphathi induku ngoba ngeke siphathi induku asiyokolwa lapha nayo into ekufanele silwe ngayo ngasho nje ukuthi impucuzeko phambili ngo life kuze abantu bengathengi CD emotweni sibuye bekhokha imali egroundini sibalalelisa into abalalele ekhaya abake benzwe lento njengade ngizwe ukuthi ngenza ukuthi kwenziwa kanjani ngabe indaba ekuthiwa ulive awuvale ngoba abantu uyabehlula so hayi ileyo nto besoyilungisa namhlanje unyaka odlule ngangikwenza ngokufohla ngempela ngoba kwakuyinto ekade kuthiwa ivaliwe kodwa ngase ngithi ngiyelwela ukuthi ingathiwa le nto iyaphela ngoba umcimbi onjengempucuzeko umcimbi omkhulu la khona kufuna kubonakale khona wonke amaciko ecikoza. TV sisekhona ke kuwo lo mcimbi Indumezulu yomcimbi ekhona la endaweni yase People's Park in Durban. Right next to me ke ngime naye nje umbuzeni esimazi kakhulu ngesidinqi sakhe osuka naso nje le phesha kwezilwandle ehamba nawo umageba wakhe ehamba nayo lento yesulu ehamba nayo lento yesintu futhi imbuzani mfowethu sicela ukwamkela thina siyi-Tremont TV. Ngithi noma ngababiza bonke nginendaba ngikholi nawe ubonile ngishaya ngakubona wavuka usinga bengizofundisa omaskandi uthi life performance into enjani ngoba iyona into esiyenza phesheya bengisazofaka isikole kancane. Hayi mfowethu uyabona nje nawe waze wenza mfowethu waze waperforma kamnandi waze wasinikeza i-energy yakho waze wasinikeza isikhathi sakho waze wasinikeza ubuciko bakho mhlambe kuthatha isikhathi esinganganani ukuhlanganisa nje kulento ka live siyabona ukuthi ukhona o-keyboard player iginqi zikhona la kukhona abantu nje beband kuningi mhlambe kuthatha isikhathi esinganganani ukuthi uhlanganise yonke lento njengi-international kukuthi vele menga overseas mina ngidlala nge-CD ngidlala live shuthi nongidlalisa i-CD mina angikunikezi le performance ngasho ngathi lento siyaba segazini ngoba thina nje sizala sibe na 2 days nje ukuyiprepare for ukuzokwenza le show esiyenzile futhi lento nje vele sisegazini. Akusho ukuthi nje nisebenza kakhulu ngokuyimisela mhlambe ungathini kubantu abamaciko in terms of ukuthi nje umuntu azinikele isikhathi sakhe sonke azinikele nje i-energy yakhe yonke ekwenzeni umsebenzi wakhe noma ubuciko bakhe bube yilento elindelwa abantu. Engingakusho nje ukuthi kuma artist akhona asithandeni ukupractice ungabi nento ukuthi wena uyayazi noma kuthi uyakiphi show ziprepare ukuthi uyakubantu upractice lokho okwaziyo kuze uze uma ufika kubantu ufike nale energy abayifunayo. Alright, siyabonga kakhulu mfowethu sigcina nje singathi yini oyibukayo la ekhaya namhlanje kwimpucuzeko noma yini mhlambe improvement noma uhalela sengathi ngenzeka next time la kwimpucuzeko. Into engijabulisayo kakhulu ngijabula kakhulu mengibona besibuyisela kumaskandi lo mdala ukuthi iginci sishaya ibukhoma singaphathi induku ngoba ngeke siphathi induku asiyokolwa lapha nayo into ekufanele silwe ngayo ngasho nje ukuthi impucuzeko phambili ngo life kuze abantu bengathengi CD emotweni sibuye bekhokha imali egroundini sibalalelisa into abalalele ekhaya abake benzwe lento njengade ngizwe ukuthi ngenza ukuthi kwenziwa kanjani. Mfowethu angakubambezela ngiyabonga kakhulu ngesikhathi sakho waze wamuhle umsebenzi owenzile siyabonga yaze yayinhle into siyayiqala into nje ngasho wena waze wamuhle ke kodwa nawe hawu ngibonga ngiqedi sisekhona ke kuwo lo mcimbi simanaye ke uSicebi umfoka Dlamini inkosi yamagcokama mfowethu yanhle performance siyibuka live stage sicela ukwamkela thina siyi-Tremont TV khona la kulombukiso bhanyabhanya wethu.
Yebo ngibingelela ababukela emakhaya. Obengelela uSicebo umfana kaDlamini emseni amachulu ngakho esikhabeni esigcwele zathi ngamanzi. Bathi uqala sebegezile abaqeda ukuhlanganisa. Crash and Omzolo. Ayi mfowethu usumkanje ubovu kulento ka live ngoba nalasiye nje uyicebulile inkosi impela. Mhlawumbe yini nje ongathi ihlukile kulonyaka ngale live okade wenza? Engathi kuhlukile nje ukuthi kulonyaka sinikezwe nje ithuba lokuthi ke nje sike sishaya nje iginci sibe bambalwa ngoba unyaka odlule ngangikwenza ngokufohla ngempela ngoba kwakuyinto ekade uthi uyivaliwe kodwa ngase ngithi ngiyelwela ukuthi ingathiwa lento iyaphela ngoba umcimbi njengempucuzeko umcimbi omkhulu la khona afuna kubonakala khona wonke amaciko ecikoza ngakho ke bengeke kwaba kuhle ukuthi ku live nje into engeke engazange sababiko so ngasho ukuthi engakwenza unyaka odlule kube nomthelela ukuthi kube khona lokho khona namhlanje okusakhomba ukuthi mhlawumbe kusazophinda kuqhubeke ngoba kubonakala ukuthi abantu bayakujabulela mhlawumbe indlela owenziwa ngayo lesikhathi edlule sawenza bengajabuli sicabanga ukuthi mhlawumbe namhlanje bahamba bebone ngenye indlela ebesizama ukuthi mhlawumbe sikuveze ukuthi kahle kahle ucula phela ngeke uhlule ngoba phela nasestudio socula thina so iyakuphatha kabi indaba okuthiwa ulive awuvale ngoba abantu uyabehlula so hayi ileyo nto besoyilungisa namhlanje. Alright mfowethu bengithi uzosiphathela usikhinkili mhlawumbe nje yini ongayisho ngosikhinkili ngoba sibonile inkosi impela lapha eshaya kakhulu ingoma zakho futhi sidume size sifikelele nakuthina. Usikhinkili phela usangiqhwaga ingoma lezi zami kwabezake so nje ngithanda ukubonga kakhulu mfowethu kanye naba nje abafowethu abaningi abaphusha kakhulu umsebenzi wami ku-TikTok kodwa ke yena kube omunye wabavelelileke njengoba simthathile samfaka naku-music video wengoma le ethi kuyazenzakalela ekuyona nje kade aziwa kakhulu ngayo ku-TikTok so nje uma wabuya ku-YouTube uyobe uyibone umbone usikhinkili elingisa laphana kuyo leyo ngoma ethi kuyazenzakalela. Alright mfowethu siyabonga kakhulu. Engingakusho njengamanje ngicela nje ukuthi usibekele izwe lodwa nje kubalandeli bakho nabantu abawusupportayo umculo wakho futhi nabantu abawenzile ukuthi ube khona namhlanje la kulomcimbi. Ngithanda ukubonga kakhulu isupport engiyibonile namhlanje ngesikhathi ngiperform stage abantu bakhombisa nje ukujayisela kakhulu ngiphinde ngishiye igama lokuthi ngey'30 za-August i-album yami ye-Afropop iyaphuma 30 August izobe siyitholakala kuwo kuma-digital platforms ngisebenze nabacunji abaningi ukuthi abantu beyilindele. Right siyabonga kakhulu mfowethu siyabonga nangesikhathi sakho sicela ungakulibazisi sithi Mon TV nje siyathoba kakhulu kuwe. Hayi kubonga mina.